kay panipon malan wow na raksokon Pohnpei yu. Wow na kay sanangkan ko. Lukan ko na nalang ko ng kanyi ko. Wow choro rong sa palmachay kop na. Koryang kop na speaker and legislature. Sound ko kung labalabakan ng panyinsya. Momot sa government o John Pohnpei Yusuf. Pejawan luka kukuran korasang ng sa palmachay Rongen Rahnwet. Ngay sa Nicolas meban pejawan kalile kukurakan. Autapan sa palmachay Rongen Rahnwet. O yat cara labakan yay kasaraw yan training and palian firefighter ng may Pohnpei o karyaw yay kasaraw yan kaulan puko nan way saka. Rong sam kanon yung may Pohnpei ni Oktober sa kwaluan pang yagate sa tuwaw palian fire emergency may pajadan kantan public safety and Pohnpei pajawan ngayari o kasarawi. Hong Rai Police Officer kay may pajawan kay saklar haray jungan training and kanyan face firefight trade. Programan kasarawat pajawan miyaw kulak tayo mula sa was ni Pohnpei State Fire Station may pajawan niya uwin Pohnpei. Training watch pajawan chapter ni September Riyasak silo o pajawan musaklar ni Oktober sa kwalo and bagya kita sa tuwaw. O may pajawan uya ka school the training ang railakan niya sangway kwan tin akwan JT Emergency Management Consultant. Nituan taon na sansan may training was pajawan uyaw yung ralma nakapuyo kaban Uran may siliman sang tali and fire emergency service o may walman no ya volunteer ang palian firefighters. Irailakan ng Captain muli ay firefighter Roxanne Morang, Rustin Barnabas, Jimmy Edward o irailakan no ya volunteer yay Calvin Barnabas, Logan Tanyan, Mike Lucas, Walter Chester, Travis Philip, o Thomas Augustine. O kain saklan sa palmachay Rongen Rahnwet bansang Pelican Point Pohnpei. Rong sang nan tarapan rong nan ofsan presidente na pesal may baca Pelican Point Pohnpei kasalita meni October ya isokay wan bagya kita isak tuwaw. Sa palmachay presidente na basta Miss Excellency David W. Banuelo, pajawan tar kasarawan kaulan puko. Ang ambassadoran Wayne Epesam ang Japan, His Excellency John Fritz, o Deputy Chief of Mission and Epesam ang Japan, Honorable Roger Murray. Nituan tayo sansan makasarawan kaulan puko, pajawan muyawi, nanway saban, o sa palmachay, President na Epesam na pajawan ta kasarawi, kaulan puko. Main ko yung natyakan, hautapan, sa palmachay Rongen Rahnwet, kalanganan kukuran koras o kasalilya. Sa